Ao migrena bosanuba, ao blo novio. Migrena satanaba, ao blo. Novio, migrena bosanuba, ao blo novio. Migrena satanaba, ao blo. Ao blo, ao blo, ao blo. Ao blo, ao blo, ao blo. Migrena bosanuba, ao blo novio. Migrena satanaba ao bloe. Ao jokato jojo nya 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 dalaya suragba. Jokato jojo nya nya nya. Jokato jojo nya 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 dalaya suragba. Jokato jojo nya nya nya. Ao migrena bosanuba ao blo novio. Migrena satanaba ao bloe. Ao migrena bosanuba, ao blo novio. Migrena satanaba, ao blo, 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 migrena bosanuba, ao blo novio. Migrena satanaba, ao blo. Jokato, jojo, nya, 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 dalaya suragba. Jokato, jojo, nya, nya, nya. Ajato jojo nya 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 dalaya suragba. Jokato jojo nya nya nya. Ao migrena bosanuba ao blo novio. Migrena satanaba ao blo. Novio migrena bosanuba ao blo novio. Migrena satanaba ao blo. Ao migrena Ago Nami. Miega va gere mia dome egba strong of benye le Siana TV ji dogba nami mie kwebe mashama linye alabe miega tamia pala masen de miape egba strong ngwan egba yo akwe yo ta da enyo lafia afi Davi achufi ihale miago le afima kple Davi Kafi Davi achufi kple Davi Kafi tamio kom la fuma ta yo ke miawezo yo maruke enya dali ebe yo aglo na miape nukola kle enya salawa miedo wezona yapo nukpala o ple nya salawa katan lo wawe le doji mie wezon dona sister Chufi ple sister Kafui de ofo agbagba jeje o katan ta pe na wo lo yo akpe nami ito gwana doctor wonyo lo yo akpe nami danyo Davi achufi kle Davi Kafi yo ke ele miagbo Davi achufi kle Davi Kafi mianami nucho ade cho koshida vayi kweng sro nwa yo yo Davi Kafi kle Davi achufi obe yebe yono yoglo nyade afi yo ke mina na da enyo na aglo français nguyade cho nguyami strong vayen afi ne Davi achufi kle Davi Kafi over alo na Davi Kafi kple Davi achupi miete mianko sema ke miatan yiji
Yo, akpe. Ntso ami ƒo nu tso dɔwɔnya mahia fidolawo ŋu le nyagbe me. Dɔwɔnya ko mehia na fidolawo aƒe woƒe gɔmesese naɖe blibo oa, yewo mi ƒo nu tsoe ŋtsɔ va yi. Ke egba míayi dzi kple dɔwɔnya yiwo ke hiana fidola hafi woƒe gɔmesese naɖe bliboa le nyagbe mea, yawo dzi míayi egbe. Ta mikpe ame sia ame be wòage ɖe míaƒe yaʋala dzi, ase míaƒe ŋkɔ, míasrɔ̃ nu tso mía nɔnɔewo gbɔ. Akpe. Yo, akpe, ke Davi enyo, reko ademe na mi le français gbema. Bonsoir, chers auditeurs. Comme vous le savez, la semaine passée, on a étudié des verbes d'action en éveil, des verbes d'action qui n'ont pas besoin d'adjectifs ou bien de compléments pour se faire comprendre. Donc, on va continuer les études. Merci pour votre participation. Merci. Akpe. Yo, merci beaucoup. Akpe. Yo, ke baraku ke miana mianya la Kenya egbefe wonao. Yo, egba be míasrɔ̃ nu tso dɔwɔnya yiwo ke hiana fidola alo nuwɔla aɖe hafi eƒe gɔmesese naɖe blibo le nyagbe me. Dɔwɔnya yi ke hiana fidola alo nuwɔla hafi eƒe gɔmesese naɖe blibo le nyagbe me. Ta dɔwɔnya ko míalé ŋku ɖo egbewoe nye da. Míalé ŋku ɖe da kple ɖu, dzra, mlɔ, ŋlɔ, ƒo kple fia ŋu. Míalé ŋku ɖe dɔwɔnya abe da, ƒle, ɖu, dzra, mlɔ, ŋlɔ, ƒo kple fia ŋu le míaƒe nusɔsrɔ̃ me egbe. Ta míatsɔ dɔwɔnyawo ɖekaɖeka akɔ de nyagbe me kple woƒe fidolawo hafi woƒe gɔmesesea naɖe le nyagbe me. Akpe. Yo, akpe na mi. Ta miaƒe nusrɔ̃la miese enya. So today is going to be on transitive verbs. That's what today's lesson is going to be on. So today we don't have Auntie Mary, Danami, or Davero here for the English. So I'll be helping with the English. And then we are lucky to have Daño for our French. So maybe she can give us an introduction of what the lecturers talked about. So, yo, Daño. Okay, yeah. Aujourd'hui, on verra des verbes da, du, ple, dra, des verbes d'action qui ont besoin d'autre chose, adjectif ou un nom composé ou un nom commun pour expliquer leur sens. Donc, elle vient de citer tous les verbes dont on va parler aujourd'hui. Merci.
Yo, merci beaucoup, madame. Madame François Agnew. Ok, yo, ke fifia mia agblemi de miaƒe nufiala Oshime ta yenye lafia miɔntɔ miekpoe ye ma be edɔwɔnya hia fidɔlawo transitive verbs ike abale ogle le français gbe ma be verb transitif. Is that correct? Merego Mayonia. Français, bien comment do? Yo, merci beaucoup, madame. De transition. Okay. All right. Okay, yema. Miapa no fiala. Mila miashim mikoi. Yo, akpe. Ta le egbe ƒe nusɔsrɔ̃ vɔ megbea, mi le mɔ kpɔm be míaƒe toɖolawo alo nyaselawoa, woate ŋu agblɔ nu yi ke dɔwɔnya hiãfidola nye. Agblɔ nu yi ke dɔwɔnya hiãfidola nye. Ate ŋu azẽ le nyagbe me. Ta míaƒe taɖodzinu yɔwoe mi. Ade dzesi nu yi ke dɔwɔnya hiãfidola nye kple wòate ŋu azẽ le nyagbe kpokploe aɖewo me. Akpe. Daniel Miracle get me. Yo, akpe Daniel Miracle in français. English aïe, fima aïe. Okay, yo. Okay. So today's lesson, as we mentioned at the beginning, this is about transitive verbs. So the teachers or the lecturers were just talking about the goals for today. So they mentioned a few things about the goals. So they said that at the end of this lesson, the attendants or those of you watching the show, you should be able to say what transitive verbs are. And you should also be able to say precisely what verbs are not transitive. And then you should also be able to use some of these verbs to form some very simple sentences. So in a nutshell, those are the goals for today. So let me hand it over to our Français Madame. Madame Français. Yeah, chers auditeurs, l'objectif de ce sujet est que à la fin de l'étude, nous devons tous être en mesure de faire une phrase avec les verbes proposés, être en mesure de reconnaître des verbes qui ont besoin d'un mot, un adjectif ou un autre nom commun ou un nom composé pour en faire le sens, pour qu'on puisse comprendre le sens, ou bien reconnaître les verbes qui n'ont pas besoin d'adjectif ou un autre mot de transition pour qu'on puisse les comprendre. Donc, l'objectif de cette étude ce soir est que nous allons tous participer massivement pour faire des phrases avec les mots qu'on a appris aujourd'hui. Merci. Merci. I hand over the micro. Merci. Que miapa nu fiala ye français togle quoi. Que ela miabo. Yo, akpe. Abele ke ŋkɔ ɖevia be hiãfidola. Hiãfidola. Efia be dɔwɔnya ke mia ehiã ne naɖe aƒe nyagbea
gɔme na de blibo alo na egɔme na nya se. Hia fidola ehia ne ŋkɔnya alo naɖe aƒe egɔmea anya ase. Ta míalé ŋku ɖe dɔwɔnyawo ŋu ɖekaɖeka. Dɔwɔnya kewo hiãna fidola alo ŋkɔnya aƒe woƒe gɔmesese nade le nyagbemea, míalé ŋku ɖe wo ŋu ɖekaɖeka. Ke gbãtɔ ke ŋu míalé ŋku ɖe nye ɖa. Dɔwɔnya gbãtɔ yi ke míaƒo nu tsoe nye ɖa. Yo, miracle mesia, obe donya gbanto iken mialan kudo enye da. Da. Ta da ma le in English. So these are just examples. Da. Da. It depends on what context in which you are using da. So da, it could mean several things. One, it could mean to cook. But if you look at the words here, you can see that in the context, it looks like this is referring to the da there. I'll guess that is referring to cook, da. So to cook something, da. Because ple, which is next, it actually means to sell, and then do, which means to eat. Dra, which is to sell. So I'm just categorizing it based on the context here. Yo. Akpe. Le premier verbe dans le premier verbe de notre étude ce soir est da. Da, comme on l'avait dit, peut dire préparer, acheter, dra, vendre, fiant, montrer, faux, agiter, melon, se coucher. Donc, comme vous le voyez, tous ces verbes-là en hébreu, on doit coûte et coûte ajouter un autre mot, un nom, un adjectif pour pouvoir expliquer le sens même du mot. Merci. Yo, akpe. Ta míalé ŋku ɖe dɔwɔnya gbãtɔ abe le yi ke mi gblɔe do ŋgɔe ne be da. Dɔwɔnya ke ŋu míalé ŋku ɖe nye da. Da, ye wogblɔ do ŋgɔ be da, efia nu bubuwo zã le ʋeʋĩe me. Ne mi be da, ate ŋu nye ame ƒe taɖa. Eda. Ate ŋu nye ame ƒe taɖa. Gake le goa ke ma mi le nu ƒo tso nuɖaɖa, nuɖuɖu ɖaɖa, leke mi ɖa míaƒe nuɖuɖua, leke mi dzra míaƒe nuɖuɖuwo ɖo hafi mi ɖuna, ya ŋu mi le nu ƒo tsoe fia ŋke. Ta be ama da akple. Ama da akple. Sena da mɔlu. Sena da mɔlu. Ta le míaƒe da ke ma mi le nu ƒo tso nuɖaɖa alo leke mi dzra míaƒe nuɖuɖuwo ɖo alo mi kpɔ míaƒe nuɖuɖuwo gbɔ wòanyɔ hafi miaɖua, ya ŋu mi le nu ƒo tsoe, ke menye nu bubu ɖeke ŋu mi le nu ƒo tsoe o. Akpe. Yo, akpe nami. Ta. So what you see here, you can see the action that is taking place.
there. So there, you see the two ladies who are cooking. They are cooking, so they're probably cooking akple or some sort of something related to that. Akple, banku, alo, or something that's in the big pot that they are cooking in. So that is cook, as you can see the action. So the first one is nuka order. So what did they cook? Amada aklen. So he's saying that Amma cooked aklen. And it says Senada molu. So Sena cooked rice. So molu is rice. So okay. So to cook is da. Yo, akpel, français. Ama da akple. Comme vous le voyez, Da a besoin de akple pour comprendre ce que Ama est en train de faire. S'il n'y a pas akple ou molu, on ne saura pas ce que Ama est en train de préparer. Donc, il faut coûte que coûte ajouter quelque chose à Da pour comprendre l'action qui est en train de se passer. Donc, Ama da akple, Ama prépare la pâte. Sena da molu, Sena prépare du riz. Donc, c'est ça, il faudrait ajouter le riz ou la pâte pour faire comprendre le mot da. Merci. Yo, akpe, ta ne mikpɔ alo ne mi lé ŋku ɖe nɔnɔmetata ŋua, mikpɔ be enu akpa evia bete ɖawo lea, wole ɖa le dzo dzi. Wozã dzo, nuɖaze kple akpleɖati kɔ le nuwo ɖa. Ta le nuɖaɖa mea, mizãna dzo, nuɖaze kple nu bubuwo le míaƒe nuɖaɖawo me. Ta ne mi lé ŋku ɖe nɔnɔmetata gbãtɔ ŋua, míakpɔ be ama ele akple ɖa le dzo dzi. Ta ezã dzo, nuɖaze alo ze kple akpleɖati hafi enua ke ɖa wòle tsea, ele ezie me. Ta sigbe mi ɖa míaƒe nuɖaɖa wui mi zi geɖe be mi ɖa nua, efia be mi le nua ɖa le dzo dzi alo mikɔ nua ɖe dzo dzi hafi le egbɔ kpɔ wòava azu nuɖuɖu míaɖu. Akpe. So the teacher was talking about what is happening. So just the process. You can see clearly the action that is taking place there. So she just described what happens for that to materialize into the end product that fits us. So in a nutshell, that's what she said. Yo, Yeah. Madame Français. Ok. Elle vient d'expliquer l'action qui se passe, comme vous le voyez sur l'écran. Ama est en train de préparer la pâte. Et quand vous attendez Da, automatiquement, vous devez penser au feu et des casseroles et l'action que la personne mène directement pour pouvoir préparer le plat. Donc, quand vous attendez Da, ça veut dire qu'on utilise le feu pour préparer quelque chose. Merci. Yo, akpe. Ta ne míagakɔ kpe ɖe ŋue nye be míaƒe taɖodzinu egbe nye be míanya
nu yi ke dɔwɔnya hiãfidola nye. Míanya nu yi ke dɔwɔnya hiãfidola nye. Ta ne míkpɔ nɔnɔmetata gbãtɔ kea, míagakpɔ ne be amaɖa alo senaɖa. Gɔmesese nyuietɔ ɖeke mele esi o alo gɔmesese deto ɖeke mele esi o. Abe ne meva do ɖe fi ko be amaɖa, ame ɖeke mase egɔme nam o. Gake ne mekɔ akple alo mɔlu kɔ kpe ɖe ŋua, fuma ƒe gɔmesese detotɔ aɖo nyagbea si alo hafi ame ɖe anya be enya ke me be magblɔe ke. Ta míaƒe taɖodzinua ele dɔwɔnya hiãfidola dzi. Ta fidola enua ke do fi na ɖa yae nye akple alo mɔlu. Akpe. Yo, Akpe, merci. Thank you. So basically, she said that if you go somewhere and just say she cooked, who will understand what exactly you are saying? So there's no meaning for that. So that's what she was saying. So in order for that to be understandable or to be comprehensive or comprehensible, you have to really complete and say she cooked rice, or she cooked akple, or she cooked this or that. Yo. Merci, madame. Autrement dit, sans akple ou mollet, le verbe da n'a pas son sens complet. Donc, il faut coûte que coûte ajouter quelque chose à da pour pouvoir expliquer l'action que la personne est en train de mener. Donc, si quelqu'un arrive chez vous et dit Amada, on doit coûte que coûte lui poser la question de savoir qu'est-ce que Amada. Donc, Amada, variété de plats, molly, akple, foufou, et tout ça là. Donc, il faut coûte que coûte ajouter un mot ada, un nom ada, un adjectif ada pour pouvoir faire une phrase complète. Merci. Yo, akpe ɖe numeɖeɖiwo ta danyo, akpe. Yo, míayi dzi kple míaƒe dɔwɔnya evelia. Dɔwɔnya evelia ke le mía si egbe nye ƒle. Ƒle. Alo dzra. Le nuƒeƒle kple nudzadzra ma, ame ɖekae dzra nu ye ame evelia ƒle. Ne ame ɖeka dzra nu ne nɔvia, ɖe nɔvia tsɛ eƒle. Ta mízã dzra kple ƒle le míaƒe nyagbe ke me fia ke. Ke babia nye be nu ka wòdzra alo nu ka wòƒle. Ta míle gbɔgblɔ fia ke be afi dzra aŋuti. Aŋuti ame ɖewo tsɔ gayɔe be ŋuti. Mía gbɔ tsɛ ame ɖewo tsɔ gayɔe be akutu alo kutu. Míyɔe be kutu ta afi dzra kutu alo aŋuti alo ŋuti. Ke le nyagbe evelia ma, fafali ƒle te. Te. Ta míaƒe taɖodzinue nye dɔwɔnya hiãfidola. Dɔwɔnya le nyagbe ke me nye dzra. Nuwɔla nye afi. Ke míaƒe fidonya alo fidoŋkɔnya yae nye aŋuti alo ŋuti alo kutu.
ta abele ke mi gbe le nyagbe gbãtɔ ma embe afi dzra nu ka afi dzra alo nu ka fafali ƒle ta kpoe ɖe ko nenye be gɔmesesea nanya se ne mi alo gɔmesese nade blibo le míaƒe nyagbe ma ehiã be naɖe nakpe ɖe dɔwɔnya ŋu aƒe gɔmesese nade blibo ta dɔwɔnya ke zã mi le nye dzra kple ƒle ke eƒe fidola alo fidoŋkɔnya ya nye aŋuti alo kutu kple te. Ta ne míkpɔ nɔnɔmetata ma míakpɔ be ame woame ene ye mi le fi mi. Ame ɖe le aŋuti dzra ya ame ɖe le ƒle, ame ɖe le te dzra, ame bubu tsɛ le ƒle. Ta nudzadzra kple nuƒleƒlea ya ye zɔ. Ne ame ɖe le nu dzra ehiã koko be ame ɖe tsɛ ne va ƒle nɛ. Ta míaƒe dɔwɔnya fia ŋke nye dzranu. Dɔwɔnya ŋutɔ nye dzra kple ƒle. Akpe. Yo, Akpe, thank you. So basically, what we see here, we are seeing an action taking place. As we can see that the lady in the red, the lady in the red is handing something over to the gentleman in the black. You can see at the background a couple of oranges. So the assumption here is that they are buying the oranges, a couple of oranges. And so what is written here is that, so let me just read the titles. From the title, you have Dawonya here, Fiadola, Podanuo. So basically, transitive verbs. Examples of transitive verbs. So ever we go backwards, right? So instead of example is Podanu here, and Dawonya is verb. Here, Fidola, meaning something that needs, so that is transitive in nature, basically. So here you have dra, nu. So dra is to sell, and nu is thin, a thing. Flare is to buy, and once again, nu is thin, something, right? So you have the nuka or dra. So you can actually pick some of the words there. So we said dra is sell. So nuka, so nu is something or thing. So nuka or dra. What did she sell? So the response here is that Afi, who is the person, presumably the person in the red, it's selling oranges or anchi, which is oranges, orange or orange. So anchi, which is orange, singular. Then we continue the fafali flat there. So you can see also in the picture we have some tubers of yam. So what that sentence talking about Fafali? So Fafali is the one doing the action. So Fafali is buying, which is flat. Te, which is, so te, there is what? Yams or yam, singular. Then underneath that you have Atiku Chechel. So Atiku Cheche is just fruits. So when war ends any sentence, then that sentence ends any word. Yeah, then that word is plural, is made plural. So Atiku Cheche is fruit, and then war makes it fruits with an S. Yo, Akbar Mercy.
Yeah. Le deuxième verbe dont on va étudier ce soir est plaît. Jira, plaît. Acheter, jira, vendre. Plaît, acheter, vendre. Fafali, plaît, te. Si on dit Fafali plaît, la phrase là n'a pas de sens. Il faudrait ajouter te pour qu'on comprenne ce que l'action que Fafali a menée. Donc, Fafali plaît. Fafali achète de l'igname. Fafali achète d'igname. Donc, Afi dira nti. Si on dit Afi dira n'a pas de sens si on n'ajoute pas nti. Donc, Afi dira, Afi vend. Qu'est-ce que Afi vend? Afi vend nti. Afi vend d'orange. Afi dira nti. Afi vend d'orange. Afi étant nous voilà le sujet qui est un nom propre Afi. Dira Dawonya qui est le verbe d'action qui a besoin de écoute de inti pour pouvoir comprendre ce que le nom Afi est, l'action que Afi est en train de mener. Donc, Afi dira Nti, Nti étant le nom commun. Donc, Afi dira Nti, Afi vend d'orange. Et puis, on a parlé de Atiku Tcheche, qui veut dire des fruits. Des fruits les fruits comment dire, tous les fruits. Atiku Tcheche, donc, ça fait des fruits, hein, des fruits en pluriel. Voudrait dire qu'il y a différentes catégories de fruits présents que Afi est en train de vendre. Donc, c'est ça. Merci beaucoup. À vous l'antenne. Yo, Maraku, be Mia, Panufiala, Ogbona, Kieta. Okay, Oga, Trova. Yo, Akpe. Yo, Maraku, Abamia Panufiala, Mayana, Mianko Samo. Yes, Daniel. Right. Yo, míado ɖe míaƒe nukpɔla kple nyatelawo gbɔ be ne nya aɖe le wo sia woate ŋu ade ɖe míaƒe yavalãwo dzi ɖe mí be míawotea míate ŋu asrɔ̃ nu tso eme. Yo, ke dɔwɔnya bubu ke ŋu míagalé ŋku ɖee nye du. Yeah, so please comment, like, and share. So if you have any comment, maybe you have some different ways of saying these same things, please put them on our comment section. I would like to read those. So thank you for tuning in tonight.
into the show. So now I think they are continuing with do, to eat, to eat. Yo, ta donya ko mi agalon ku denye du. Tani mi kpɔ nɔnɔmetata wa míakpɔ be ame ɖewo le kplɔ ŋu, wole asi de agba me le nu ɖum, wole nu ka le ɖuɖu, ta ya nye du. Ke fifia ɖe babia nye be nu ka woɖu alo nu ka ɖu ameawo le yi ke be míase gɔme. Ta ne mi lé ŋku ɖe míaƒe nɔnɔmetata ŋua, míakpɔ be dodzi ɖu akple, sena ɖu mɔlu alo sena ɖu mɔli. Ta míaƒe taɖodzinu egbe nye be míalé ŋku ɖe alo míate ŋu ade dzesi dɔwɔnya hiãfito la le nyagbe me. Míate ŋu ade dzesi dɔwɔnya yi ke hiã ne fito la le nyagbe me. Ke míaƒe nyagbewoa, woyie kple nuwɔla, dɔwɔnya kple fidola alo fidoŋkɔnya. Ta ne ŋku ɖe nɔnɔmetata ŋua, míakpɔ nuwɔla yi ke nye dodzi, dɔwɔnya yi ke nye ɖu kple fidoŋkɔnya alo fidola nye akple kple mɔlu. Ta taɖodzinue nye dɔwɔnya hiãfidola. Ta míaƒe dɔwɔnya hiãfidola le nyagbe eve kema. Woawoe nye akple kple mɔlu. Akpe. So what they just talked about. So they are talking about another verb to eat, which is do. So it's like the, but you extend the bottom portion a bit. So do, which means to eat. So as you see there to the right, you can see a group of people who are eating together. And in our culture, eating together is actually a sign of community. So you see the ladies and gentlemen there happily eating. So the first item there is nukaodu. So they are following, the teachers are following the same methodology. So they said nukaodu. Nu. So if you remember from our previous page, we said that nu is what? Thin, something. Ka. So ka wodu. So what did he eat or she eat? And also it depends on how you say, because Ewe is a tonal language. So depending on how you say it, so nuka odu. What? So you see, nuka odu. What did he or she eat? Then you can also say nuka wodu, right? So you are actually going into the plural regime there when you start speaking like that. So the tonation. But I think for beginners, it's okay to really go with just understanding the basic aspects, and then thereafter, I believe they will teach us how to really go to the advanced one by looking at the tonation, looking at the inclination, how we actually pronounce the items. And then doji. So doji is the name of the person. So doji, do. Aklan. So doji is eating aklan. I think we saw the akla word on the previous page. And then we saw Sena again. Sena do molu. So Sena ate rice. Molu is rice. So I think here that we've learned a few words already. Merci, madam.
Et notre troisième verbe d'action est do. Do, manger. Do, manger. Si on utilise seulement un nom propre, Edu, Amadou, Dojidou, Senadou, par exemple, on doit coûte que poser la question de savoir qu'est-ce qu'ils ont mangé. Et c'est là où vient Aklen et Molu ou Moli. Donc, si on utilise seulement Amadou, on ne comprendra pas ce que, ou bien on ne saura pas ce que Ama a mangé. Donc, il faut coûte ajouter Aklen et Moli à Dou pour faire comprendre ce qu'on veut dire par cette phrase-là. Donc, Amadou Aklen, Dojidou Aklen, Doji mange la pâte. Senadou Moli, Sena mange du riz. Donc, le Aklen et le Moli, en effet, on les appelle Fido Nkonya. C'est des noms communs. Yeah. Fido Nyao, Fido Nkonya. C'est ça. Merci. Ekbele Miagbo. Yo, akpe ke dɔwɔnya bubu yi ke ŋu miagalé ŋku ɖo alo dɔwɔnya hiãfitola bubu yi ke ŋu miagalé ŋku ɖo enye mlɔ ya. Ta ne miakpɔa mikpɔ be kɔmi mlɔ anyi, kɔmi mlɔ anyi kple yawo alɔ. Ta le míaƒe numeɖeɖe me kea, ne mi be kɔmi mlɔa, gɔmesese blibo ɖeke mele si o alo menya se o alo wòmate ŋu afɔ nya ɖeke tso me o alo akɔ wɔ naneke o. Gake ne míkɔ anyi kɔ kpe ɖe ŋua, nu ka kɔmi wɔ? Kɔmi mlɔ anyi alo yawo alɔ. Ta míaƒe dɔwɔnya hiãfitola alo ŋkɔnya yi ke kpe ɖe mlɔ ŋu aƒe gɔmesese va nyagbe sia, yae nye anyi kple alɔ. Vovototo le mlɔ anyi kple dɔ alɔ gɔme. Vovototo le mlɔ anyi kple dɔ alɔ gɔme. Vovototo koe nye be ne be ame ɖe mlɔ anyia, efia be amea ɖeko mlɔ anyi ɖe aba dzi yi ke mele alɔ dɔ o. Atɔ ŋutsɔe be amea ɖeko le ɖiɖi ɖe me, ɖeɖi te ŋu ko be yeaɖi ɖe me ya ko mlɔ anyi ɖe aba dzi alo mlɔ anyi ɖe nane dzi. Gake ne mi be amea dɔ alɔ abe leke ke mi le kpɔa, yawo dɔ alɔa, efia be amea efia be amea emia ŋku alo eƒe eku afã kple afã yi ke megale, yi ke me nya aɖeke se o. Ta efia be amea edɔ alɔ. Gake ne be amea mlɔ anyi, ya atɔ mlɔ anyi eƒe ŋkuwo to nane sia ne anɔ ʋuʋu yi ke be ne woyɔa alo ne wole nane sia ne wɔa le woaxa dzia, ate ŋu anɔ kpɔ gake mefia be edɔ alɔ. Ta vovototo ke mi le mlɔ anyi kple dɔ alɔ gɔme. Ne nya ɖe le ame ɖe sia ate ŋu ade ɖe míaƒe yaʋala dzi ne mi be míawoetea míate ŋu asrɔ̃ nu tso eme. Akpe na mi. Yo, Akpe, thank you. So basically, you can see the action taking place in the picture. You can see clearly
what the person is doing. The person is lying down, is sleeping. So more, as you can guess, rightly guess, is sleep. More to sleep, right? So basically, we have the pronoun or the noun preceding the verb, just like in English, mostly. So you have call me. So call me, you can guess rightly that call me is the name of a person who is sleeping. Mlo Anyi, right? Mlo Anyi. Another way to say sleep is don't unlock. To sleep, don't unlock. Or Mlo Anyi. It's just like in English, we have what? We have sleep and we have rest, right? So these are synonyms. So basically, that's what this is about. So once again, please like, comment, and share. And another thing as well, subscribe. Yeah, subscribe to the channel. And the subscription is free. It doesn't cost anything. It's free. Basically, all that you have to do is just to click that button that says subscribe, and it's free of charge, right? You don't pay a pesewa or a cent or a kobo or a in French you have what you have the currency I don't know in Togo and Benin franc not even in it. So basically you pay nothing. So subscription is free. Yo, akpe. Merci, madame. Yeah. Notre quatrième verbe d'action d'aujourd'hui est melon, ani. Melon, le verbe. Et on doit, coûte ajouter ani pour pouvoir expliquer l'action que la personne amène. Par exemple, on dit Kwame Mlon Ani. Kwame s'est couché. Kwame s'est couché. Et Mlon Ani en éveil veut dire il s'est couché, il ne dort pas encore. Donc, il se repose en position couchée. Yao dort allons. Si on dit Yao dort, on doit ajouter allons pour pouvoir dire pour pouvoir expliquer l'action que mène Yao. Donc, Yao dort. On doit poser la question, Yao dort quoi? Yao dort allons. Yao dort. Dort allons, mais la personne dort et il n'est pas ici. Quand on l'appelle, on doit le secouer avant qu'il ne se réveille. Donc, Yao dort allons. Yao dort. Kwame Mlon Ani. Kwame s'est couché. Donc, c'est ça, les actions menées par Yao et Kwame. Merci. Yo, merci, madame. I'm struggling with the French, so I'll speak real English. Akpe, merci beaucoup. Et aussi, Yo, inscrivez-vous, partagez le lien et merci pour votre participation. Merci beaucoup. merci beaucoup. Akpe. Take fifia, mia alowa, mia ako, bogbodem vie. Can we take a brief break? Will be right back. Basically, we are going to see what is going to happen in Dallas, Texas. So as you heard, the Siena Convention is coming up very soon in Dallas, Texas this year. So we have a lot that is going on there, and I would like you to just see a video about that event. So if you haven't written
your name. If you haven't signed up yet, please take the time to sign up so that you can be a part of that. Yo, Madam Maraku. Oh, Yeah. sorry. Chers auditeurs, nous voulons prendre un peu de repos tout en regardant ce qui va se passer à Dallas, Siena, convention de Siena cette année. Et on vous invite tous à venir partager avec vos amis. Dites-leur que il y aura, la fête sera sympa et on vous invite tous à venir à Dallas. Merci. Yo, akpe. Ta yema oglonami ta convention na Siena convention agbona ta mi se ofre boblo dodoa ta elabe Siena Media nye one of the sponsors. Alo mayoke edemagbene wona ta agbona akpe. Merci. Aklito kokama tuodiana go taobe aklasuwe kokama yeina daoma holo akoge Dallas doit vous bouger le parfum pour l'avoir toya me reye class saga du voma kpade ile habo boy yo den kona be Cancers of Airway Association of North America gogo eyi me kokbele ji ni toye Davis abaina sia de ojo eji pleji jo kokko gbedi di ma ba ma fito fina e jo poya me topo wana to ke yo gbana ji yi gala zama won na ye eyi onya ni manya fi tutu ma jago me twe ne ota de kuma lene kokli be ganya nkeke neza gladiade ke yo yoga fun club nya de nu dudu vovovoawo de kon nu vovovo hajiji dudu kla kachacha kla ma bubu tokia o pa kla wana ma bo vovovoawo jerodo ya ji komie no ko kla fo Lawrence daga du ha ka bobo ne ba leke o ga fi anglon ko ne fo ya ma vava ama dong ne ba le bobo da le gbegbe mi ato kwenya ba mi avo agbodo ji to www.dallasairways.org aji hena nko ngolo he dodo da ma ji bubu o ho la fi mai ka won to na te wa chia fa kana nya jefa alo mro pe ha wo po ha to twa klon ko dodo ho la fi mai na chia fa kana nya zoro dodo ya o ji boko a jefa alo hotel on to bugo ga chia ka klon to email ji hena dodo su sia wo anya me pa wu jerodo ya nkle for Lawrence daga du ha fi da fi mo si pa ka popo ha gere me rekle ba bia ya ba nya te pe o nya ba ne nya nglon ko hena vava ko ke jenen ding dudu fama here afi ma de me ba ma kwa la mi ha fi he nya te pa tutu tue o nya ei da dia nya do le ka bia me kwa kama na na mi akata mi nya ba mi do bi hena nkongonglo ka ba he amina na ma de nya te pa ton to agbo na mi fofo ma no me to e ba nglon ko ka ba o enule susu o na nya kwa ma dro je fa ya kwa nding dudu fama ke ali no fa ekenya nyi bubu ke gala ma dro je fa ya nha nya never atewa mlo nyi fa ba do jojo we have na ifa ha bala amia to kwa o ami va ni mi adu pa ya ma sia na zala chododo mabo vovovo o me he akpa na mi Yawe mi kona pagama to bitra moro Yawe mi kona pagama to bitra moro lelele bitra moro lelele Yo akpe enyo mietrogbo mi on to mi po Texas to wonau ale o mia kpem o ma shama kpem be mi va ne yo adu Siena zaya alaba zaya ne mayo ke mada kwa enye azai ke ekona mo cho gbeto cho te pa vovo le kikama dole afia ta America du ko kata cho California vado de New York vai Washington vai de Canada Montreal Toronto
teƒe mawo katã, Arizona, North Carolina, teƒeawo sugbɔ kple Atlanta, New Jersey kple teƒe vovovowo katã, ʋegbetɔ yiwo katã le afi ma kɔa, wokpena ta alebe enye nu yi ke nyakpɔna, alebe nu ya ƒe taɖodzinue nye be ne miana ne ʋea natsi ɖe edzi, ta yenye nu yi ke míewɔna ʋegbe dua natsi ɖe edzi, ta ewɔna nu yiwo be ne mía akɔ awɔe ne ʋegbe dua na atsi. Yo, akpe. Ke míaƒe nufiala ele mía gbɔ, míaƒe nufiala míawoe ezɔ kple daanyo mía katã míawoe zɔ tso míaƒe aɖabaƒoƒo eve, or the 2 minutes break that we went to. Ta míawo ŋutɔ míekpɔ Dallas tɔwo ƒe kpekpe ya wonana me sia me be ne miava ne miaɖu ʋegbe ŋuwo ŋdɔwo ŋu. Yo, ke Yo, akpe ne mi le ŋku ɖe boblododoa ŋu a, mi kpɔe be menye nyavi nye gbɔ le o. Ta ele míatse dzro be míava míakpɔ gome le me hafi gaka ke dodoa le mia gbɔ ne míate ŋu ava ado dzidzɔ ne mi ŋutɔ. Emeva ge. Ye ma. Yo, akpe. Yo, ke míayi ɖe míaƒe nusɔsrɔ̃ dzi. Mi le nusrɔ̃ tso dɔwɔnya hiãfidolawo ŋu. Dɔwɔnya hiãfidolawo ƒe kpɔɖeŋu mi le nusrɔ̃ tsoe. Ta le gɔmedzedzea me alo hafi míayi ɖe míaxɔ gbɔ ɖe mia, mísrɔ̃ nu tso ɖa. Mísrɔ̃ nu tso ɖa, ƒle, ɖu, dzra. Ya nye dɔwɔnya yi ke mi srɔ̃ nu tso ŋu. Ke fifia míayi dzi kple míaƒe dɔwɔnya yi ke nye xlẽ alo srɔ̃ xlẽ. Be míaxlẽ nu le agbalẽ me. Míaxlẽ nu abe da ɖe kple 1, 2, 3. Míaxlẽ ɖe sia ɖe alo míaxlẽ leta yi ke ame ɖe ŋlɔ ne mi, alo míasrɔ̃ agbalẽ na dodokpɔwo alo míaxlẽ nu be míase naɖe gɔme ko. Ta yawo mi le ŋku le ɖe. Ta babia kpoe ɖe koe nye be nu ka wòxlẽ alo nu ka wòsrɔ̃. Ne míkpɔ nɔnɔmetata ma, míkpɔ be ŋutsuvi ɖeka koe le fi mi. Ta mízã nu ka wòsrɔ̃ alo nu ka wòxlẽ. Ta le ŋuɖoɖoa mea, ya nye be kafui xlẽ leta la. Kafui xlẽ leta la. Efia be ame ɖe ŋlɔ leta ne kafui. Ye leta va ɖo kafui gbɔa, ehiã be kafuia ne xlẽ leta ne wòase leta me nyawoe. Ta le leta xlẽ be yease enya kewoe amie ŋlɔ ɖo ɖae. Ke ne míkpɔ nyagbe evelia, míkpɔ be fafasrɔ̃nu. Ta le nu srɔ̃ na dodokpɔwo alo le school de ta hiã be ne srɔ̃ nu. Ta fafasrɔ̃nu. Mígaŋlɔ ble be dɔwɔnya hiãfidolawo ƒe kpɔɖeŋu mi le nu ƒo tsoe fia ŋke ŋdi alo ŋdɔ ke o na míaƒe nyaselawo. Ta wobe nu ka wòxlẽ. Ta nua wòxlẽa ye nye leta. Leta ye nye míaƒe taɖodzinu abe leke mi gblɔe do ŋgɔ gbã be míaƒe taɖodzinua ye nye be míaƒe nyaselawo
Watão anya nuike donya hia fidola nye. Aha, ade jesi le nyagbe me. Alo ade jesi le teƒe ɖe sia ɖe. Ate ŋu akpɔe tse akɔ wɔ nyagbe yi ke be gɔmesese bliboa anɔ nyagbea si. Ke mi va nyagbe evelia nye be fafasrɔ̃nu. Ta nu wòsrɔ̃a ye nye agbalẽmenu lo alo nu bubu ɖe sia ɖe ke wòsrɔ̃. Yo, akpe na mi ne nya ɖe le ame ɖe sia ate ŋu ade ɖe míaƒe dzeɖoƒea yi ke be míawotea míate ŋu ade ŋugble tso míasrɔ̃ nu tso eme. Akpe. Yo, akpe. Abe Dr. Dogbe de nane ɖe ekpa dzi le afi ma. Ta meɖeku ke axlẽa. Yo. Le eƒe gbenyawo yɔyɔ me la, gbeɖɔ dzesi woɖia dzesi ale si míeyɔ nya ɖe sia ɖee eye gɔmesese le nya ɖe sia ɖe si ku ɖe ale si wozãe le nyagbemi la ŋu. Ta kpe ɖe kpoa dɔkita di be mínya be le míaƒe evegbea mea, gɔmesese le nyagbe ɖe sia ɖe si. Ta etso le yi ke wokɔ zãe ŋu hafi anya be enya ke gblɔ amie le eke. Kɔsua ke va ma mi ƒo nu tso mahia fidola ŋu eye nya ɖe va do gbe abe dɔkita woanyo tɔ ŋu ɖe gɔme ŋtse me kɔ tɔnye kɔ kpe ɖe ŋu. Ta efia be ne womekɔ nya kɔ de nyagbe me oa, gɔmesese yi ke di amie lea, amie makpɔe o. Enya be to. Ne mizã nya be toa, eto ɖeka efia be nye ƒe to yi ke le nye ƒe tayi ŋu alo mato naɖe abe leke toa ƒoƒo alo mato naɖe. Eto ɖeka ke mi tse gafia be eto as in mountain, afadza to. Aha, eto ɖeka ke mi gafia be etonye, srɔ̃nye etɔ. Aha, ta efia be le míaƒe nyawo yɔyɔ mea, gɔmesese nɔ wo si nenye be míkɔ nyawo kɔ de nyagbe me. Hafi gɔmesese blibotɔa atɔ nɔ nya si. Ta nɔ ame ɖe tso ko bia wo be nu kae nye nua ke abe to, eto gɔme ɖe. Wòmate ŋu aɖe gɔme nɛ wòade to abe ne amie kɔe kɔ de nyagbe me o. Le kpɔɖeŋu me ate ŋu agblɔ be tonye ku. Ta le to ke mi zazãm le nyagbe ke mi ma efia be yi srɔ̃ etɔ megava li o. Alo eto ke ma hã mate ŋu agblɔ be o, tonye ku lo nye megale nu se o. Efia be nye to megale nya se o. Alo va mi yi to dzi. Aha, efia be va mi yi to dzi hafi mi yi ɖe ŋka aɖakuto lo, afadzato lo alo to bubu ɖe sia ɖe dzi. Ta nenye be enya mele nyagbe me oa, mi mate ŋu ase egɔme wòade blibo abe leke wòhiã be míase egɔme o. Akpe ne nya ɖe le ame ɖe sia ate ŋu akɔ kpee ne mi ke be míawoe míasrɔ̃ nu tso me. Akpe na mi. Yo, akpe na mi nufiala. I think you saw what exactly is happening here. You can clearly see that there is an action that is taking place here. You have the boy reading happily. No, he's reading happily. So as you can guess from here, based on what we saw previously, the patterns, you can see what the patterns are. You can see that we said nu means thing or something, an item, right? Nuka okla. So
what. So in this context is what? What did he read? Right? What did he read? So the response here is Kafi, letter, la. So Kafi read the letter, right? So la here, I believe the teachers, lecturers who actually guide us later through some of this definite and indefinite articles. So Kafi, letter, la. But I'll not delve into those details. And then here you have Fafa Stronu. So Fafa learned something, right? So Fafa Stronu. Yeah. So basically this is here. So to read. So that in a nutshell is what we have here. So let me pass the baton to Madame le Professeur de Français. Merci, monsieur docteur Agnew, merci. Ok, notre cinquième verbe d'action de ce soir est plaît et seront. Comme vous le savez, si on dit plaît, on doit coûte ajouter quelque chose à plaît pour faire comprendre le sens du verbe. Plaît seront. Donc, Fafa, serons-nous? On peut toutefois remplacer nous avec un sujet comme mathématiques, histoire, géographie, et pour dire que Fafa serons-nous, si on n'ajoute pas nous, ça veut dire que quelqu'un peut poser la question pour savoir qu'est-ce que Fafa étudie. Seront étudiés. Fafa étudie quelque chose. Et la chose là peut être l'histoire, géographie, mathématiques, sciences. Donc, Fafa a étudié la science naturelle. Fafa a étudié l'histoire. Fafa a étudié quelque chose. On doit écoute ajouter un sujet pour faire comprendre ce que Fafa est en train de faire. Maintenant, Kafui, le nous là, on doit écoute remplacer le nous là avec une lettre, un livre et tout ce qu'on peut lire. Clin veut dire lire. Donc, Kafui a lu une lettre A, comme elle venait de le dire. Kafui, clin. Nous, Kafui a lu une lettre. Donc, c'est ça, les verbes d'action qui demandent un sujet, un nom propre, un adjectif, quelque chose d'autre pour ajouter, pour faire comprendre la phrase là. C'est ça qu'on appelle Dowonya, Hia, Fidonya. Merci beaucoup. Merci. Yeah. Yo, akpe Daniel. Yeah. Yo, miaji. Ke donya hia fidola pe kpodon bubu ke umia gale nkudia. Ya enye ngolo. Ngolo nu. Folie kple de la ngolo. Dodokpo. Tane be ngolo a. Ngolo deka ke mia gomesese vovovo le ya chesi. Nka ngolo. Ngolo agbale. Ngolo agbale. Ngolo de agbale me.
alo eŋlɔgbe. Mígblɔ be eŋlɔgbe. Ame bubuwo tsɔ gblɔ be eƒogbe. Eŋlɔ aba hã abe leke míaŋlɔna ɖe. Míale nua xɔ aŋlɔ. Aha, míŋlɔ aba hã. Aŋlɔ nua. Míŋlɔe. Gake le nyagbea ke alo nɔmetata ke kpɔ mí lea, ne míkpɔ ɖeviawoa, míakpɔ be agbalẽŋlɔwo le. Wole nuŋlɔti. Wole nuŋlɔti kple agbalẽ. Ta wokɔ nuŋlɔtia kɔ le nu ŋlɔ ɖe agbalẽ me yi ke fia be wole nu ŋlɔ. Ta ne míkpɔ foli kple ɖela ŋlɔ dodokpɔ. Efia be woƒe nufialawoa, woɖo dodokpɔ na woe. Ta woda agbagba dze yi ke be woaɖo dodokpɔ ƒe biabiawo ɖe woƒe agbalẽwo me. Ta foli kple ɖela ŋlɔ dodokpɔ. Ta efia be ne dodokpɔ meva oa, mímanya nyaka tututu nuƒola be yeagblɔ na mí o. Ta dodokpɔa, ye va le nu wɔa abe ŋkɔnya yi ke do fi na dɔwɔnya ŋlɔ. Dodokpɔa, yae do fi na dɔwɔnya ŋlɔ aƒe gɔmesese blibo va se. Ne menye dodokpɔ ye oa, mímanya nu ka wòŋlɔ. Elabe míŋlɔ gbe, míŋlɔ aba tsɛ, míŋlɔ nu bubu alo míŋlɔ nu bubuwoe tsɛ. Ta dodokpɔa, yae na mínya be foli kple ɖela woŋlɔ dodokpɔ alo wole nane wɔa. Akpe. Akpe nufiala. Ta yema miese enya yawo ke wogblɔ tso nu ya ŋu. Ta míekpɔ nu yi ke dzɔdzɔm le afia. Ɖevi wɔme evea wo nane wɔm. Míekpɔe be wo enu ŋlɔm. Meaning that they are writing. So there's two kids here, they are writing. So writing, you can see the action. So nglo, you can rightly guess that means what? To write. And then nu, again, we saw nu at several places in the previous demonstrations that were done. And then we see that nglo will be right. Nu is thin, writing, write something, right? Then you have foli ple de langlo, the doko. So here, I believe you've seen ple somewhere, not akple. This is ple. So this is a conjunction. So and, so it's and. So foli and the last, so these are names of people. Wrote, so nglo. Again, we are seeing nglo, which is right. Nglo, the doko. So wrote the exam or an exam, depending on what context you want to use that. So that is what is on this page. Yo, merci. Yeah, notre 6e verbe d'action est comme vous le savez, on ne peut pas dire folie sans ajouter un autre mot ou un nom. Si on n'ajoute rien, donc folie n'a pas de sens. Pour que la phrase ait ait le sens complet, il faudrait écoute, ajouter quelque chose comme B, Aba, Dodopo et B, par exemple, Aneve, Ngolon. On peut utiliser le mot seul, le mot ngolon, ou bien le verbe ngolon, et ajouter différents
sujet ou nom commun ou nom composé ou un autre adjectif pour expliquer différentes choses. Dans ce cas, on a utilisé de deux pas ngolon, qui veut dire ici écrire. Donc, Folie et Della ont écrit lors d'un examen. Donc, Kofi, autrement dit, Folie et Della ont passé un examen et l'action menée là-bas, c'est d'écrire à l'examen. Donc, ils ont écrit beaucoup durant l'examen. Donc, ngolo de pas passer l'examen, écrire à l'examen. Merci beaucoup. Merci. Yo, après, nous sommes dit. Donc, on fi de la fe kpɔɖeŋu bubu yi ke ŋu míagalé ŋku ɖia, yae nye fa avi. Ta ne míekpɔ bebevia, ele avi fa. Efa avi. Ta emia ya koe nye míaƒe ŋkɔteƒe nɔnya yi ke medi be míagblɔ be ama fa avi o alo Folie fa avi o. Ta mízã ɖe ama alo ŋkɔnya bubu ɖe sia ɖe teƒe. Ke míaƒe taɖodzinu nye avi, nu ka wòfa? Efa avi. Edɔ ɖa le wu o, ɖo ɖa ƒui o. Menya nu ka wòe aƒo le avi fa. Ta ɖeko míekpɔ be ele avi fa ta efa avi, aɖatsi le dodo le ŋkume nɛ, wo ŋku tsɛ biã. Ta efa avi. Akpe. Yo, Akpe. Thank you. So basically, what we have here, we see that the baby is crying. So Fa Avi is cry. Fa Avi, to cry. So the baby is crying here. And it looks like at this juncture, we have one of our moderators is here. So Mama Vero Vejesu, I think she just came from a very important milestone. Yesterday marked her big 60 birthday. So happy birthday, wow. Mama. Yeah, so one of our own moderators. Happy birthday. Thank you. Yeah. Thank you. Thank you. Yo. Akpe. Yo. Okay. Yeah, Macho Monoko Amada Akpagere Namikata. In fact, it has been a surprise birthday, and I've been running to it, so I disappointed all of you this evening. Please forgive me. I will be with you next time. I think everything's okay. I have an interpreter who will do the husband.
Miaji. Yeah, Joben Yogata, Lamasa, Amen. Bokadegba. Amen. Maupe, Joben Yogata, no. Akpe. Yo. Yeah. Okay. Yo, mi apen nufiala America ke mi aija. Want zero transfer and freight rates to Jamaica? Send your first. Nyaku, that Veronica, I'm an emmy. Oh, agba yi ma gata na ka ogana. Agba nka ka mi fwe nam so he. Akwe. The presenter. Mami fufu ta. Ni chomi anza do wonya mami fufu. Okay. Ta akwe. Yo. Mama de romi fufu. Daniel Raquel boy. OK. Yeah, cher auditeur, notre septième verbe d'action d'aujourd'hui, c'est fa. Fa. Donc, si on dit fa, on va demander fa quoi? Fa. Dans ce sens, fa, on peut ajouter beaucoup de mots à fa pour expliquer différentes choses. On peut dire fa, kafa, fa, akpan, fa, coco, fa, avis. Et tous ces mots-là que j'ai ajoutés à fa ont de différents sens. Donc, ici, on utilise avis. Comme vous le voyez, la petite est en train de pleurer. Donc, FA, avis. Selon l'enseignante, elle dit, elle a évité d'utiliser un nom propre pour dire que, et si Favi, mais elles ont remplacé le nom propre là avec E, et elle là veut dire elle, comme la petite, elle, sans nom propre, elle, qui est qui remplace E. Donc, E, fa, avis, elle pleure. On la voit mener l'action de pleurer. Donc, elle pleure. F a avis. Donc, c'est ça. Merci beaucoup. Yo, Akbe. Kemi ade mi afa no so snoji. Da onya ke umi agala nkudenye du da onya ke umi agala nkudenye du da na mi kpo da onya lo na mi ko pode na mata ta wa mi akpo be amede wa wena yodu na mi zan kudun tu sa mi akpo be bo tu tutu emi wo bena yo dra bo tutu emi du ele na bena ta ko viefe du ko viefe lo se ta o tena yo tro na mi kpo ka du re nka odu edu re alo wo du re Yo, akpe, ta nufiala oglombe. So the teachers are just talking about what's going on there. So you see that dancing is a big part of any culture. So our culture also has dances as part of it. So what you see here
we have the dancers. So these are dancers who are dancing the popular Bobobo dance, as we see from here. Yo. Akpe, madame. Et le verbe d'action do. Et pour faire comprendre do, on a ajouté pour dire que on est en train de danser. Donc, d'où danser. Et Dr. Wonyo a dit que vous savez, dans notre culture, on aime danser. C'est la danse qui nous soutient. Donc, on aime danser. Wodoué, ils ont dansé. Ou ils dansent. Comme elles sont en train d'amener l'action. Donc, ils dansent. Wodoué. Comme on le voit, ils dansent. Wodoué. Merci. Yo, akpe. Yo ke donya hia fitola pe kpɔɖɔ bubu yi ke miagale ŋku ɖe nye dzi ha. Dɔwɔnyae nye dzi. Ke ha yae nye dzia ƒe fidola alo ha ele fido na dzi. Ke ne mi le ŋku ɖe nyagbea ŋua, mikpɔ be esi nam dzi ha. Esi nam dzi ha. Gake ne mi be esi nam dzia, gɔmesese ɖeke mava nyagbea me alo nyagbea si o. Ne wobe dzi, efia be tse mi mese gɔme o. Ta ehiã be ehiã ne naɖe ne kpe ɖe dɔwɔnya ŋu hafi miase gɔme. Enua ke miakpe ɖe dɔwɔnya ŋu hafi miase gɔme ye nye dɔwɔnya hiã fidola. Yae nye miaƒe taɖodzinu yi ke ŋu mi le nu ƒo tsoe egbe. Ata esi nam dzi ha. Edzi ha, esi nam dzi ha. Akpe. Yo, Akpe, Yema Mionto Miesi. I think you've heard what was said. So, jiha is to sing. So, what we see here, Esinam is the name of the person. So, and Esinam sang or Esinam is singing, depending on which tense you are working in. But jiha is to sing. So, jiha is to sing. Yeah. Merci. Akpe. Thank you, madame. Di, ha, di. Comme vous le voyez, si on dit di, ou bien on utilise un mot, on dit esenam di, on doit poser une question de savoir. Esenam di quoi? Esenam di vi? Ou esenam di ha? Ou esenam di quelque chose d'autre? Sans ajouter ha, le di n'a pas de sens. Ou bien on ne peut pas comprendre ce que vous voulez dire en utilisant di seulement. Donc, on doit coûte que coûte ajouter quelque chose à di qui est fidonia pour faire comprendre le verbe d'action di. Donc, dans ce cas, elle a fait une phrase en disant « Esenam di ha ». Esenam chante. Esenam chante. Diha, chanter. Esenam chante. Esenam diha. Merci. Yo, Akpe, merci. Yo, Jiha. Akpe. Ta ke jiha ma oglofia ke miako hajiji ade. So we want to see some singing. Chanter. We want to Okay. avoir les chanter. Is it to avoir chanter? Yeah. Ta miako hajiji ade da ikenye jigbeha or birthday song. Gake afi mia ye obe Davi Sarah akpe be ne miakom efie ya ebe jigbe Zamboko na o davero
ta Mama Vero, obe Davi Sarah be Jigbezan now lo ala bebe mawufa manu bebe lesoko dawo Akbe. yema ta ala be miako hade echo efo kofi shri gbogbo ikenye evegbe ha jiji ala be efo shrigbo a eji ha de vegbeme eye onye jigbe ha jiji ta ha ya mia fuina mia mama mama Vero alabe ne wa ase ke wa adu edejinami alabe ta egbo na pie ta namade niyade alashi enyade lashi near the cookie akante de ekpajile afuma. If you have anything that you want to share, please share it on the platform there, so we can actually let everyone know. Once again, we want to thank you all for watching us. This is great. So Mama Vero, yeah, this coming song is for you. So from F4 Shrigbo, F4 Kofi, Shrigbo, Ike Le Vegbe. Zanjido, Agavatu, Bibia Lamasan, Planumio, Akaditi, Apocatrica, now. Oh, Jibazanue now. Happy birthday to you. Bon anniversaire. Feliz cumpleaños para ti. Yeji Jogbenue, Lamasan, Plemuniro, Agodiji, Apoka Trika now. Mama Edua. Madru alo madrinto, madriga, amoko suboun.
Osubawu kalak babaja. Aroho lakaji, aroho pokla. Actor. Yo. Obe akat ke kita mashiga miagbo. Bye. Okay, yo, Kayema, Miracle Care. Yapa Nufiala, like it. Okay, let me go. Yo, mi dakpe de jigbeza ha tane mama vero. Maune tuchine wa irade fe to na okatanji. Yeah, man. Amina. Yo, kemi ide mi apenu sosronji. Egba mi kunu cho do wonya hia fitola ofe podon ohun ke sueto ke mi aga kunu cho ya enye fu chi. Fu chi. Sela fu chi. Nka ofu. Ofu chi. Ta echi a ye na mi se gome be echi fu ole alo chi a ye do fina do wonya fu. Mbugo ocho gale mi ga fu mi fu jo. Abene avuvole wawa mi duojo no gbobe ejua na he avuvo na mi ga fu ojo che abe mi fu odu mi no mi afa fo oji no du fu be mi ye de te fe da mi ye na na de wo fe ka kele nya gbe ke ma chi mu mi le nu pochwe ta chi ya do fina do wonya fu ape nya gbe ma nya se na mi alo e me ko na mi be enya ke glo ami ele ke na nya de le nya dere nya pe ya fa na oji be mi bete mi asun cho eme akpe. Yo, Akpenami, thank you. So you can see what is going on here. The picture to the left is showing someone swimming. The person is swimming, and you can see that here they've written Fuchi. So that's an F with a tail. Yeah, an F with a tail. So it's called Fu. So maybe the phonetics, how to pronounce it. Fu is like F with an H and a U. Fu. So basically, you have air in your mouth like it. Fu. You are blowing that air out and trying to pronounce F at the same time. Fu. So that is how. So Fuchi. So meaning to swim. So here you have Salah Fuchi. So Salah is swimming, or if it occurred, that let's say Salah swarm. Yeah. So Fuchi is to swim. So Salah is swimming, or Salah swarm, or things of that nature. Yo, Akpe, merci, madame. Yeah, le 10e verbe de ce soir, verbe d'action fou. Donc, chi est le mot qu'on doit ajouter à fou pour faire comprendre l'action que la personne est en train de mener. Comme vous le savez, en hébreu, on peut utiliser un seul verbe et ajouter différents noms pour expliquer différentes choses. Donc, fuchi ou bien on peut dire fujo, se chauffer quand il fait froid. And then on peut dire fudu. Si on ajoute du à fou, ça veut dire courir.
Donc, on peut utiliser fou, mais il faudrait avoir Fidonia pour expliquer exactement ce qu'on veut dire avec le verbe fou. Dans ce cas, on utilise chi, de l'eau. Fu chi veut dire nager. Donc, c'est là fu chi, c'est là nage. Cela est en train de nager comme on le voit. Donc, chi, c'est ça qui est ajouté à pour nous faire comprendre que cela est en train de nager. C'est comme ça qu'on utilise les verbes qui ont besoin de Fidonia pour faire une phrase complète. Merci beaucoup. Ekbelemia gbonu fian la o. Yo Nufiala Maraku e Mimi Uncle Samo e Maraku. On a un network. Yo, akpe. Ta mi be ne nyade le miaƒe nyaselawo sia. Woate ŋu ade ɖe miaƒe yafalawo dzi ne mi ke be alo nenye babia aɖe lia mi ke be miate ŋu aɖo eŋu ke fi mi se miaƒe egbe ƒe nusɔsrɔ̃ ɖe. Ne nya ɖe lia miate ŋu ade ɖe miaƒe yafala dzi be miasrɔ̃ nu alo miate ŋu aɖo eŋu. Ke ne nya ɖeke meli oa, miade akpe na mi ɖe miaƒe mɔnukpɔkpɔ yiwo ke mi na mi ta. Yo Ke le kɔsiɖa ke gbɔgbea, miasrɔ̃ nu tso evegbe ƒe ŋɔŋlɔ dzesi ŋu be miaga ade vototovi ɖe miaƒe nusɔsrɔ̃ me ta miasrɔ̃ nu tso evegbe ƒe ŋɔŋlɔ dzesiwo ŋu ta mi le mɔ kpɔ be ame sia ame nanɔ eto dzi na mi kɔsiɖa ke gbɔgbe ɖe evegbe ƒe ŋɔŋlɔ dzesiwo sɔsrɔ̃ ŋu. Akpe na mi ke ne babia ɖe lia miade ɖe yafala dzi ke be miasrɔ̃ naɖe tso eme. Akpe na mi. Yo akpe na mi miaƒe nufialawo kple akpe na da enyo ne Francia enyo be neva ge ɖe mia dome kple Francia ena be míaƒe wɔnawo de blibo ale be ena be ne ma ɖe yi ke dzi be yeasrɔ̃ egbe wɔme etɔ̃ ya katã nenye be wòko míaƒe nu yawo ko la ate asrɔ̃ vegbe asrɔ̃ Francais asrɔ̃ English gbe ta akpe na mi míawoe ewɔtɔ ta ye ma míaƒe nufialawo gblɔ míaƒe nufialawo be ta ne biabia alo eŋɔŋlɔ ɖe le ame aɖe sia ne kɔkɔ da ɖe ekpea dzi ale be ne míafia. So if you have anything, please put it on the platform for us so that we can we can have them answer it. And what they said is that next week's lesson the next lesson we are going to continue with another session of updates, a different portion of updates. So because they're actually building this bit by bit, the way you learn grammar, they are teaching that. So how to construct sentences, what are the components of sentences. So those are the things that they are teaching. So our next lesson is going to be based on some aspects of those. Yeah. Merci, madame. Yeah. Chers auditeurs, n'hésitez pas à poser des questions. Si vous avez quelque chose à ajouter, n'hésitez pas, on est là pour apprendre, aider-nous à évoluer. Merci beaucoup. Comme vous le savez, notre enseignante dit qu'on aura quelque chose d'autre différent à étudier la semaine prochaine.
Donc, on vous invite tous à venir massivement et inviter les amis, les membres de votre famille, partager le lien, likez, aimez et inscrivez-vous. Et on va tous apprendre les 3 langues, comme Dr. Wonyo vient de le dire, que c'est l'opportunité pour nous tous d'apprendre les 3 langues, anglais, et français. On est tous là pour apprendre. Merci beaucoup et bon courage à tout le monde. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci, madam. Yeah, so once again, we want to thank all of you because this involves a lot of time and this is voluntary. So all the people you see here, they are doing this on a voluntary basis. So this involves so much time. So we want to thank all of you, teachers and our lecturers from the University of Education, Winnipeg again, and Daniel for the French, thanking Mama Vero, who is celebrating her birthday. That's why she's not here. We have Danami, the pioneer of this show, one of the pioneers of the show, who is not here today with us. And then you have Attorney Saros, who is also not here today. So all these people are putting in a lot of work. So we just want to take the opportunity to thank them for what they've been doing for this. And to you, Davi Achufi and Davi Kafi, as well as Dr. Dogbe and everyone else. Akpenami. Akpena Dr. Wonyo, hello. Akpe, yo, Kema, Ke, Miaga, Adogo, ta strong of Egba, Mieva live, Miagera Miadoma, Egba, ta Mieli, Miaga Dogo, Miape Strong, Ike, Egbona, ta Abala Mieglona Shen, Afimia Joa, Miape 1 hour, Lesiana TV, Edeli Echo, Da Nicole, Ipe. I wanna new other Koshidagbe that me a subscribe me blog alo me anglonko nkongo ho adeke malangu nenya attachide me vimala YouTube nkola alo na like me la Facebook wa ke share na me ngi o ma ke me ape wona okwoga ala bele a feedagba DJ Lawrence mawenyega afo na jazz play evagba habubu ta kemi adore afi mamedagbe ndima owanang cho lama senyang so health issues by Damisdal, and then from there we go to for Steve and Mama. They have a show called Siana Central. Alabe o honang namo o interview namo show maji na chofuma ke evado de dunenyo bobobo ikenye wona demye wona top radio or top media Ghana egba Dr. Dogbe no ni wona maji ta afi na chofuma ke vado de miapo wona ji kenye strong evagbe ta afi dan koshira ta yenye daniko ta miapo wona okatama ta akpenami yo ke ya Dogbe Akpe Akpena Ghana to mi adolo nyi. Au revoir. Ao migrena bosanu ba ao vlo novio migrena satana ba ao vlo novio migrena bosanu ba ao vlo novio migrena satana ba ao vlo 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 migrena bosanu ba ao vlo novio migrena satana ba ao vlo
Ao jokato jojo nya 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 dala Yesu regbe. Jokato jojo nya nya nya. Jokato jojo nya 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 dala Yesu regbe. Jokato jojo nya nya nya. Ao migwe na bosanu ba. Ao flo novio. Migwe na satana ba. Ao flo. Ao migwe na bosanu ba. Ao flo novio. Migwe na satana ba. Ao flo eh. Ao flo, ao flo, ao flo eh. Ao flo, ao flo, ao flo eh. Migwe na bosanu ba. Ao flo novio. Migwe na satana ba. Ao flo eh. Jokato jojo nya 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 dala Yesu regbe. Jokato jojo nya nya nya. Ajato jojo nya 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 dala Yesu regbe. Jokato jojo nya nya nya. Ao migwe na bosanu ba. Ao flo novio.